Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepangkeun abdi Yoga Chandra Wijaya. Abdi Jaya dan aku Ramadan. Abdi di dia bade nganu maros ka dagang. Mang namina sama? Nanang. Abdi Jaya dan abdi bade naros tentang skala pemuda. Oh, mangga. Kumaha. Iya kira-kira sagelas sabaraha Mang? Sagelas 5.000 ah. Oh, 5.000. Lamun per butir? Kami per butir 10.000, 12.000 tergantung kalapa adu alina. Lamun kerame memang sok. Tapi sabaraha penghasilan? Kami kerame tetangkep sih anu jualan namanya aya lah pabirame mah 150 200 mah nyampe. Lamun sapina sabaraha? Sebenarnya paling 60 10 mah lah aya. Lumayan emang ya. Kalau lamun yang Modal aya kene modal. Iya. Kalau putar Enggak jualan ya. lumayan lama sih. 4 tahunan lah ya. Kamu ya. Berarti sok lamun majang dia sok di mana Pak emang? Ditang tuh ana aya roda mah kumaha ayeuna ya. Oh, udah Jaga kamu ya? lemur ya. Oh, Kayaknya kan ada dagang laut mah. Yang besar geser baik itu muter. Apa asal motornya apa jaga lemurnya mundur. pengen ya emang ya. I don't know, I was wrong. Fame got me killed on my own. I don't know, I was wrong. Fame got me killed on my own. I don't know, I was wrong. Fame got me killed on my own. I don't know, I'm that wrong. Fame got me killed, I'm alone. Flying up, falling down, feeling like a demigod.